dibêja bultena saet 6 êvarê ji we re pêşkêş kim di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Beşar Emîn dibêje ku Rojhilatê Çemê Feratê li Rojavayê Kurdistanê dê rastî guhartinên mezin were. Hevserokê PYD Şahoz Hesen banga avakirina baweriyê li hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê dike. Piştî bicihîştina artişa Tirkiyê ji gundekî Efrînê re piraniya malbatên wî gundî vegeriyane gundê xwe. Wezareta Beravaniya Amerîka ragihand ku hêzên Amerîkî wê li Sûriyê bimînin. Dubara slav. Endamekî Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje li Rojhilatê Çemê Feratê guhartinên mezin dê durust bibin û Sûriya wê navbera Amerîka û Rûsya û Tirkiye de were dabeşkirin. Beşar Emîn endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya taybet ji arkêra ragihand ku amadekarî ji bo avakirina navçeya aram navbera Amerîka û Tirkiye û Rûsya de têne kirin. Metirsiya dubara ezmûna Efrînê li cem welatê درست دکه. هروها امین دازانین که د دما نهاده سوریه وکو نافچه هجمون نافبره امریکا و روسیا و ترکیه و اسرائیل ده تیدا بشکرین و تواهی آلیان لسر دور کرنا ایران یک نرینن. سرکردهیکی کرد دبیجه که آواکرنا نافچه آرام بریارک امریکیه و امریکا ببه ترکیه نافچه آرام آواناکه. دوانکه بو آرکی حسن رمزی اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهاند که دما نهاده امریکا و ترکیه گدوبیجیان درباره دریجاهی و برفرهبونا نافچه آرام و آلین بشدار ده بریوبرنا نافچه آرام ده دکن و هی نگهشتنه رکفتنا داویه. هروها رمزی دازانین که گفین ترکیه لسر رجالات چم فراته ببی رازی بونا امریکا لسر عرده بجه نابن و مبستا ترکیه جوان گفان دستکفترین سیاسینه ده سوریه ده هر وها دستکفترین آبورینه ده ناوا ترکیه ده. ده برداومیه گوتنا خوده اندام کمیتا ناوندی یا پدکسی گوت که اگر گفین ترکیه ببنه راستی و گریسپی تر رفعت و گندواره سریکانیه لخوا بگرن. اندامکی کرد ده دسته گشتی یا هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه ده اشکره کرد که اگر ایریشا ترکیه لسر رجالات چم فراته و سینوردار به و به تن باجار گریسپی و لخوا بگره. دلدوانا که تایبت ده شلال گدو اندام دسته گشتی یا هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه راگهاند که ترکیه ولاته براگماتیه و به تن برجواندیا خوا ده پاریزه و هلوستا ترکیه لگور برجواندیا ترکیه تیگو هرتن. هروها شلال گدو گود که دما نهاده گوتو بیجین راستاقینه درباره نافچه آرام ده دناو آلین که دسالتدارن ده سوریه ده تینه انجام دان. سرکرده که کرد بیجه که تو پیشکفتن ده آواکرنا نافچه آرام ده تو ننه و هین ده قناغا دست پیکه ده دلیدوانه که تایبت ده جبو آرکه سیامند حاجو سروکه شپیلا پیشروژا کرد لسوریه راگهاند که آواکرنا نافچه آرام ده رجحالات چم فراته پیشنیارکه امریکیه و مبز جه ریگیری کرن بو لی درباسبونا ترکیه بو دوره. هروا حاجو دازانین کجبر ترکیه سیستما موشکن S-400 جه روسیه کریه ده من هاده فشار لسر هیه جبو کم کرنا فشار ترکیه کارتا اپراسیونا لشکری لی رجحالات چم فراته بکارتینه. هروها سروکه شپیلا پیشاروژا کرد لسوریه گوت که ترکیه دخواست از مونا عفرینه لی رجحالات چم فراته دوباره بکه لی امریکا ریگری کر و حاجو هروها تکس کر که پیوسته چکدارین پککه و ین بسر و جنافچین کردستانی درکفن و ریفبریک بسرپرشتیا امریکا و فرانسا وره آوا کرن او جی داکو ماترسی لسر نافچین کردی نمینه. هفسروک پارتیا یکیتیا دموکراتیک PYD بانگ له هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه دکه جبو آواکرنا باوریه بریا هر تبلیبونه که PYD جبو دانستاندنین ائتلاف سوریه.
هفسروک پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده بانگ لحفیمانیا نشتیمانیا اپوزیسیونا سوریه دکا. جبو آواکرنا باوریه بریا هر تبلیبونه که پیده با دسته دانستاندکار سوریه. د داخویانیه که روزنامه‌وانی دا ایرو هفسروک پیده شاهوز امین گوت کوتان هف و خوندنه که فرمی جعالی دسته دانستاندکار سوریه جبو تبلیبون یان کار لجر سیوان دسته دانستاندکار بوان نهاتیا. و گوت وان تنه بریا راگهاندنه بهیستنا کو گرک دسته دانستاندکار وره برفرح کرن و انجمن سوریه دموکراتیکیا کو پیده بش سرکیه جه وره تبلیغ کرن. شاهوز داخویانیا خدا بانگ لحفیمانیا نشتیمانیا اپوزیسیونا سوریه کرد که برای هر تبلیبون یان دانوستاندنه پنگاوین آواکرنا باوریه ناورا پیده و حفیمانیا اپوزیسیون دا ورن بهیز کرن. لسر وی مجاره فؤاد علی کو اندام کمیته سیاسی یا پارتیا یکیتیا کردستان سوریا جبو آرکه راگهاند بو که حتی کو پیده جعالی اپوزیسیون و ورا قبول کرن دوی کریارن خل دجی انجمن نشتیمانیا کردی لسوریا راوستینا نرین خود درباره حفیمانیا اپوزیسیون بگوهارا. دوی دمه دا انجمن دکاره روله که ناوره حفیمانی اپوزیسیون و پیده دا بلیزا. ارتشا ترکیه دشاندنا هزین خو به سر سنویر روجاوه کردستان ده بردوامه. هری داویجی کاروانک لشکری ریکر سر سنویر گریسپی و باجاری کوبانه. دو سیشم ارتشا ترکیه جارا کدن کاروانک لشکری کوجهز و آلاوین لشکری پیک دهات جه باجارین جدا جدا یین ترکیه هاتبون شاندن و گوهز سر سنویر گریسپی کوبانه. بریا چند روزان سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان آمادهکارین ترکیه جه انجامدان پروسیک لشکری لسر هر دو باجاروکن گریسپی لروجاوه کردستان هر وها تر رفعت لگندوار حلب اشکره کرد و گوت که ارمانجا وان جوه پروسه لشکری و گوهستنا هر دو باجاروکان جبو نافچه که آرامه. وزیر بروانیا امریکا اشکره کرد که هیزن امریکا و لسوریه بمینن. ده جیوینه که پارلمان امریکا ده مارک اسپر وزیر بروانیا امریکا یه دمکی راگهاند که هیزن امریکی جه سوریه و ناکشن و ده دناو خاک سوریه ده بمینن و که آمجه که جوگرا سروک امریکا دونالد ترامپ لسر بریارا وکشانا هیزن خواه جه سوریه. هروها نافبوری تکس کرد که با ارمانجا بردوامی روبروبونا شر لدجی داعش لسوریه و هیزن امریکی و که بشک جه هیزن فرح رگز لباکوری رجالات سوریه بمینن. روزنامه شرق الاوسط لسر زار جدارن دیپلماسی ترکیه و گوهست که بریار لواشنطن هجمارک جوی نافبرا برپرسین ترکیه و امریکا ده جبو گنگشکرنا داوین پیشاتین روشا سوریه بگشتی و باجار من بجه به تایبتی ورنه انجام دان. جدرن دیپلماسی ترکیه اشکره کرن کنها دانوستاندن نافبرا ترکیه و امریکا درباره دوسیا سوریه بگشتی و باجار من بجه به تایبتی تینه کرن. همان جدرن دیپلماسی راگهاندن که دمانها دولت امریکا و ترکیه دانوستاندن گور دکن جبو درخصنا چکدارن پیده جو باجار من بجه لروشالات حلبه سرباری گنگ شکرنا هم پرسندن ین گریدای بدوسیا سوریه. امان جدران دانو خیا کرن که دما داویه ده جالی ولات امریکا و ترکیه و گروپ کار یا هفبش هات آواکرن جبو گنگ شکرنا داوین پیشاتین سوریه. جدری سربار کرجی کو بریار او دانوستاندن ناوره هر دو ولات هنده لواشنطن روژا پنجشنبه آنگو سبه دست پی بکه و بو دما دروژان اف جوین بردوام بکه. او جیج بو گنگ شکرنا داوین پیشاتین روشا سوریه. جدرن ترکی روزنامه شرق الاوسط را اشکره کر که هر دو آلی دی جوینن خوده و بهرگولی بحثا روشا سوریه بگشتی و بتایبتی اکتیف کرنا ریکفتنا نقشره من بجه درباری درخصنا چکدارن پیدیج باجاره من بجه اروها پیشاتین گریدای به وکشانا هیزن امریکی جی سوریه و مجارا نافچه آرام یا کو بریاره لروش حالات چمه فراتی ورا آوا کرن بکن. روزنامه شرق الاوسط سربار کرجی که ترکیه پیوندین خود و دماداویه ده به ولات امریکایی را درباره مجارن وکشانا هیزن امریکی جی سوریه و نافچه آرام زیده تر کریه او اف مجار به هوری و ورنه گوتو بیشکرین ناورا انقره واشنطن ده. ده حزیران 2018 ده ترکیه و امریکا گهشتن ریکفتنه که درباره نقشره یا باجاری من بجه که امریکا جالی خواه سوزا درخصنا چکدارن پیدیج باجاری من بجه کر او جیجبو دماسه مهان لحتانها امریکا سوزا خواه بجین آنیه. جالی خواه جی روزنامه واشنطن پوست امریکی لسرزاری برپرسین امریکی و ترکی و گوهستو بو که اداره دونالد ترامپ سروک امریکا و دست به پنگاوین پراکتیکی درباره درخصنا چکدارن پیده
جê min bi cê bike û veguhestina wan ji bo devera Rojhilatê Feratê. Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye beriya çend rojan ji alî xwe veragihandibû ku Amerîka soza xwe derbarî derxistina çekdarên PYD ji bajarê min bi cêbicîna aniye û amaje bi amedekariyên Tirkiye ji bo encamdana proseyeke leşkerî li ser her du bajarokên Girêsipî li Rojavayê Kurdistanê û Tel Rifetê li gundewarê Helebê ew jî bi armanca veguhestina her du bajarokan ji bo navçeyeke aram e. بله تماشاوان هجا لسر وان مجاران از برای خوبه ده میوان خواه برز منال حسکو شروعکار سیاسی دیل گلمه به دنباش برز منال لبو تفگرا لشکری یا ارتشا ترکیه جارا کدن لسر سینوری روجاوای کردستان بهز بویا آرمانج و مبست جیچنه دەستپێک دەڕێز و سلااف ji بۆی تا و تەماشەوانەی وە و ئەس ئەو کارێ تێرۆر بۆ ئیرۆ لە هەولێرە پایتەخت ئەنجام دا ئەم شەرمەزار دەکەن و عینی وەخجیکێ ئەو ئاقاندنی لە گوند و باژارێک کووردا لە حەسیچا لەڤەرێ دیترکێ ji ber got hemî jî dikevine aynî xetê da. Ji bo xatirê pirsa te qurban divê em pêşî rastiyê li ber çavdênin Tirkî welatekî sînorê xwe gelek dirêj e bi coğrafiyeta Sûriye ve yanî çi ji beşê Kurdistanê ji dêrka hem ku destpêkê heta bigê Efrînê ji ber vê yekê jî kê çi levhatina got Sûrî de çêbibê û di nav kê de jî kê bê Amerîka bê Rûsya bê yan jî kê Ewropî bin bê Tirka ti levhatineke duristî nikarî bêta avakirin bê got Tirka derbas bike. Di dema dawî de pir nakokî di neqebêna em bêjin Tirka ji aliyekî ve Amerîkiya ji bo meselê ewa raketên S-400 çê hinek tiş derketin lê di dawiyê de siyasetê de av dewletkana ê hevdûre bigine çareseriyekê û çareserî jî kê ê di heyva bê de ez bahwerim ê bêhtir di dawiya vê hêvê de zelal bibe ew tiştê got Trump ji Rûsa xwestiye ê li ser çi esasî levdû bên û duê devera me de bi taybetî ke berjewendiyê Amerîkiya tê de bêne parastin heke Fransî û Ingilîzî jî pişdar bin tê de ji bo Amerîkiya problem tune ye problem got دوێ derê de berjewendiyê wê bêne parastin û ji ber vê jî ez bahwerim êrê bidine Tirkiye jî kê got Tirkî bi xwe jî kê weke saladariyeke xwe deverê de hebe dibin sihana vê matirsiya eminil qewmî Tirkî de. باشه برز منال یا بالکش دوی دم داوی ده رجب طیب اردوغان سروک ترکیه بحثا باجروک ترف عتیجی دکه دویجه امی و باجروکیجی تبلی نافچه آرام بکن استراتیجیا و گرینگیا باجروک ترف عتی چیه؟ قربان بری ام برسواوی نابدن دوی ام دراستیه ده بیجن دناقبینا ترکی و سوریه ده بتایبتی و دولت دورو برده او تدید اتفاق هنه یعنی اتفاقیاتی کن جی هنه جبوی خاطر اولاتانا ام بیجن ایران و سوری و ترکی و عراق کانن دناوا خاکا هفدو ده جی که اپراسیونا بکن و پیشتی وینا اتفاقا ادانا گودوی داره ده جی که دناقبینا رژیما ترکی و سوریه ده هاتا ام ذکرن و ماف دا ترکا بدرخستنا عبدالله او جلانج سوریه و ماف دا ترکا گودست دریج بکی دوی داره ده ترکی وکا مافکی ایرو شخوره دبینید بنسانا بيت تيروري دا نسبتي الرفعة جبوي تركا نبس الرفعة يعني حتى المنطقة بابي والرفعة وجرابلس وتفقري بقي منطقة عفريني وكوباني وقامشلو جبوي تركا الحمدي جرينجي هي جرينجي او جبوي خاطري قد دور كرنا خطريتي لسر عرضي بخطريه جي كي لسر عرضي تركي بفكرين نتوي كرديا طيب اردوغان دەستپێکا شۆڕەشا سووریە ده هەنێکی توندی و هشکایەتی چوو مەسەلەش بەر سەڵاداریاوی دوی وەختی دە پڕ بقەوەت بوو لێ پشتی هەڵبژارتنێ داوی و پارتیا جەهەپا و ئەو دەستکەفتنێ بۆ بەسەر خستن و بەلەدیا ئەستەمبۆلی خستە دەستێ خۆ استراتیجیا ئەردۆغانجی ئێدی هێنهن ئێتە گواردن ji ber partiya CHP berî wîna tesrîh da got heker em bikevne saladariye de em ê birêcîma Şamêre levhatina bikin û em ê ambasadê xwe jî kê di nav hevdû de wek gotî careke dî vekin û têkiliya vegerênin ji vê derê jî Tayyip Erdogan niha ketiye lingî weket bê ketiye pêlaveke teng de mecbûr e gavna pêş de bidê ew gavana birêcîma Sûriyê re jî kê bê û bi Rûsa û Amerîka re jî bê ne ji bo wî ne problem ew got levhatinê bike û divê levhatinê de Tirkî ne bê behr derkeve û karibê sînor biparêze û Erdogan xwe bidê xuyakirin û ew xwediyê biryariya û mecalê nedê partiyê muxalefetê got ew ji bin lingî wê cilikê bikişêne. باشه درباره نافچه آرام حتی نه چما او نافچه آرام یعنی نزلالیک تیده هیا چما نه هاتی آواکرن خال ناکوبدار ناوبرا ترکیه و امریکا دا چنه
خال ند نقبنا تركيا وامريكا دنا خال بقشتي روشا سوريا وقت قلت ليد ميزيني درباس منا بر دولتا يعني روسيا وامريكا كدولة باندورا هاري جرينجو اساسا درولا واد دفريدا لهمبري ويفا هردو دولتا جي روسا وامريكا جبوي برجوندي خوا دسته ایران جالی کی و پر درش که روسا جالی دی و جی ترکا دسته امریکی وانا الاوروپیا نها او بخوجا ناکوکی وانا پروبلم گو فر آنی نافخا کا سوریه ده هلن گو چهره سری بخوجی که ایدی ول قصال کشان دو پاش کتنا لی نها هن بهن زلالتر ده به نها هن بهن روس و امریکی بهتر هفدو فهم دکن بپش گرتیا فرانسی و انگلیزی اجی که کسوری بکنه دو بشه گرنگ وا بشه گرنگ دا ایران جبرگو دوری سینور دوی بگشتیش دوری درکوی گروپ ترور دویش دوری درکوین دوی لفهاتنک چه بی پیشتی گو ترامپ ایدی او ذهنیت خود دراستی دا داخل کرنگو نخوازی در بیل ایرانی خی لی دخوازی وقت بیجی میجی رژیم ایرانی بگهره دوی داره دا بهتر حمیتش زلال دوی دولات سعودیه دولات امارات ایروب عشیره عرب على المنطقه دیرا زوری و درق قایده یعنی پروبلما سوریه براستی هنگی دست کتنه ده هنگی مسئله کتنه ده ایدی او خالی گول سر بگنه هفدو نه نورماله نه سهله گول سر لفدو بکن لی داویه دا ازباور گرک دما نزیک دا از الگور باوریه مل الگور تشتی گو ترامپ خبر دایا بوتين وخبر دایا وزارة خوي درفا وأمن القومي جيكي إنه قابل لبعضنا لسر سوريا إبشرنجي بن دما بيدا. باش برز منال تجنا بحثا قابل لهواتني كرن كرينا مشاكل إس 400 جالي تركيا وحكومة روسيا قال أول شيء باندورد نافرا تركيا وأمريكا دا درست بكا وشي رولي نريني نافرا هردو ولطان دا درست بكا. باور که جبه دواری عسکری ده دواری استراتیجی ده یعنی او کرینا تفشاره ناخیصن دولت یعنی او راکت اس 14 ای ترکی الدیجی کیب کار بینه کنه گلو الدیجی اسرائیل کار بینه الدیجی حلف ناتو ایگو او پارچکی گرینگو اساسی ته ده ایب کار بینه نا اوانا فشارن ککو بیچاوا ملفی عبدالله گولان وكسيدي تركيا يعني فتح الله كلان بقولد امريكا دبقاتني بيتشاوا وقت جو كونغرس بيجي ام طياري سهو بين جناد تركيا بيتشاوا يكيا اوروبا بمي عمبار كل سردين روسيا جي لفيد تركيا جي بقول فشارات كسر وادا بيجي ايدي اجي دستي خوش اليه روسا بدريشكم اليه سيني بدريشكم هكا نقول جبر برنا كوكي يكيا اوروبا وامريكا جالي كيفا وبتركيا بيجي كيش اليه دي تركيا مثلا قبرصيا مثلا بلغاريا مثلا لاجئية أو لاجئية سينوري وقالك فكرية قالك الملفات وقت بشائك زقبيتيا هذا جيكي هنا جبر في جيكي هر يكي جوانا چه حنجتك كي لفدو ببيني وي حنجتك ديني يعني برز من سزاين أبوريين كو أمريكا بحث ركي ولسار تركيا بس فينا بتاني راغواندن وتشتكي الرجل تشتكي جديد تنايا أو دميني لسر دمابي وسياسة أردوغان إبش عادي فتشي اردوغان ای بی بن فشار پارتیا جهه پومها پوانا ده ولګور سیاست تازه د ناوا ترکیه ده جبرګو ایدی او دهند دی ده هم د ناوا پارتیا وی د مخالفت طويل بو او هم دجی ویجی یعنی نو کبری اردوغان ندوی قوتا بری د اردوغان قالو ای کاربه وکب عربی بالتفافك الدورا فانا بکی وكاربي سياسته كتي تركيا بيش بكي جو كاربي البرفانا بغري اما مثلا عم باركو دبير وباوريم دغول سر تركي بيتا دانين انج برجونديه يكيتيا اوروبا ربي انج برجونديه امريكا ربي جبر تركي حليفك واي استراتيجي وغرينغو خدي ديرو كدو دريجو علاقات ويب اسرائيل علاقات لبرخوشن فشاري د ميديا د تشتكي دي تركيا فشارنا از باور دواري براكتيكي د نور سهله جوهري سري باشا برز منال امزانكو تركيا و رولا كسركات نافشة آرام ده بليزر. فرص دفر ده أو كو تشتي كواتي سريع فيني وجهاتنا ديموغرافيا و أو تشت ونين سريع رجالات الشام فراتي كوباني بقرا حتى بديريكي يعني جهاتنا ديموغرافيا هرمي دوزا كردي ولواز نبل ودريجي. بيجومان دفي أم في راستي لبر شاف ذين إنجبرجو حتى وكفي دقاقهم هبدورة ده آخذين شم مخالفة بتشريجيم بنسبة نسبة ما في ملتي كرد هيجي كيت ذهنيتها وادد منتاليتيت وعقلي وانا دا ملتي كرد ملتك انفصالي ملتك جوش قافقاسة هاتي جوش مريخ هاتي بي ماف بي دوز دفيش حميتشتي دركبي أب بهفدورة أب شكتي دانينا مخالفة بيانجي كي ريجيم بي دفي داري دا وقتي قول تركي كتا عفريني دا مخابن مديد بيتشاوا دستي جروبي تندرو جروبي وكب مرتزق مافيا دريش كرن
وحمي هاتا فياكرن جانينا عربي جدوري غوطا ما غوطا دوري كردادا جاليه دي تركيا امبيجن بشاوا او ضغطا گول سر کردا کرن داتنا جوی دري بازل اف جرمي گوتينا کرن دزي وكشتن وقتل عاما گود عفرين دتي دكرن اف حمي ندور حمول برچاوا ودفارا ماي كردي منطقه جزيره د جير بتر اسها تربش بر عشيره عربا دوي دري د ايبش گرتيه بكن حتى بفلها حتى بكسد تركمنا كسد ابي حمي بريجي ما شامي وبتركاره بن الى الاليه تفجر سياسي كردي بن وبالتيبتي طرفي انا كسيج بر ايجو او بروجا نتوي قومي بريدت بي باشه يعني چارەسەر چییە بەڕێز مەناڵ دەبێ کورد هەردوو ئالی ینی ئەنە کەسێ هێزن خۆی لەشکری هەنە پشمەگەیان ڕۆژن هەروەها پێدیژی دەبێت چ بکەن ڕێبەرێک هەفبەشێ بە تشتێک ینی داکو ئەف سیناڕۆیە کولعفرینێ چێ بووە جارەکەدەن لەوێ دەرێژی دووبارە نەبە هەری کێم دۆزا کوردی لەوێ دەرێ وەرە پاراستن والله مخابن دبيجي دبي هاكر قوتا تشتون داكرن جنوب رتروني ودس قريب كي وسري خو بخي لما ناند دي مل قوتنا اخافتنا جناب سروك مسعود بارزاني برجارا قهدار كر حوليرا بايتخ دويت كونغرين مزنده او يقول دوي قاعده دما قوت بيجي دبي محمي ريخصني سياسي كردي لبي دري كوم كرن مقوتا وانا بيچاره سريچيا وهكر ون بذيرن جينكن هنا داويج ببحر دركبن مخابن از فينا دبيجم قلسبونا تفكير سياسي كردي علي كيفا يعني ام بطرف انا كسي و خفروشتنا عفريني وجروبين بيرا جروبين بيدي ايجو دوزا كرديش خو افاغو بفروشن وهشت جو كرد بي انجام دركبن وكرد ايرو بمين الكولانا دستيوات برواده برداي بي از دبيجم دي جنوفرا مثلا نوار سهله مثلا جريداي دولتي دوروبرا جريداي هيجي كي دبلوماسيتا جناب سروك هرمي ايش خاصي بيشتاما بغري ايش خاصي كاربي فرنسي عرب انجليزي عرب امريكي عرب برجونديه ملتي كرد البرچاف ديني جبر حميد زانن هي ترك ودبرا ارام اذان ابو سياسه تعريبه بكارهات نسبه عربا زيد تربو وملتي كرد شبرزبو وقامشلو وحمود دبر ايرو دويران كرني دنا دراستيه دفي امفير برچاف ديني باشه درباره داخوانين شاوز حسن هفسروك بيده بانك الائتلاف دكا جبو افراندنا يانجي افاكرنا باوريه بری تبلیغونه که جبو دانستاندن ائتلافه اون چاوا و داخوانیه تماشا دکن و چاوا دخوین و داخوانیه ببهورت بكسي گخو ارزان بفروشي جنوب ربر وك كسي بكر انما بترسي شاهوس حسن وبارتيا شاهوس حسن وقديلي باش خو ارزان كرن وباش تبقرا سياسي كردي بوچ كرن جبروي كي حتى في دقي او دبيجن بلاغوكي خود د ميديا خود حمود شت ببابو ام نكردن ما كردستان نافي ما الا كردي نافي ما سرودا كردي نافي لهيجي ائتلاف بخوجي كجغيني شامي ائتلاف جوارد بيجيت بكسي انفصالينا وهيجي كعربي ديرا زوري بيجاوا دهو لسري وارابون دمستراشون اوي جو برود بامبورنا وبشب داعشرنا الشاهوس حسن رتب مشكله بيناتنا اخر بس لفهاتنا لها وليري بي وند برسيوانا كردي دبي وند بن فكري نتوي دبي الشاور حسن ربر سهله بي هبالي تركا ودبيرو باوريه جركا ترك مخالفتا سوري نبس وي قبول بكن جركا جايزه كي جي بي بدن جبرغو امبيجن ما في ملتي كرد لسر وكعرف بصح الجزائر تسليمي دجملي ملتي كرد كر وملتي كرد قلس وزعيف كرن شاهوس حسن ما كان جي اتفاقي بعربه ريال تركا ريال فارس باز دايا كان جي لفاتنا درقاي من بيجي ديراز وريده باز دايا وكان جي قرتيه داعش الجنب خنا بردانا ولا هم بريوي كان جي لديجي شف تفقرا سياسي كردي شر نكريا كان جي ما في ملتي كرد بوش نكريا جغيني دما داوي جو دهن داري دغو براستي جي حبي اليا فهات لفروتن جنوره توازن دستي خبابش تفقرا سياسي كردي ومخابن تفقرا سياسي كردي دجي كيفيا بشتي 8 سال شورشا سوريا بالطيبتي انا كسي اف خرابينا كوفاب سري وقت البرچاف نادين ويرو دنگ درت كفن دبي برايب هبدون ملفاتني بكن ادريا ورد بيجم جل لفاتنا كسياسي دناف تفقرا كردي سياسي ده انا كسي بواكا ساربيتا افاكرن قلنا للسر ما في ملتي كرد بي وهلدانا آلا كردي بي وسرودا آي رقيبي ونافي بيشمرقا بي بكوي تريزا خيانتي ده تاريخ بيتشتي لبرچاف ديني گلک سپاس بو برز منال حسکو شروفکاری سیاسی گلک سپاس بو اخافتن انت و بجدر بوناته
به بشداریه که برفره جبر پرسین حکومی کادر و سرکردین پدکه و سرکرده و کادر و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و نونراتیا حریم کردستان یا انکسه و پیشمرگه و افسر و فرماندهین لشکر روژ و پیشمرگین کردستان و دوست و هوالان ده سهشنبه یکم روژا مراسم شینا ولید روباری برای اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دلوان روباری لهولا دومیز 2004 لدهوکا حریم کردستان بری چو ایرو چهارشنبه جی دویم روژا مراسم بهیداری روباری و پیشوازی میوانان جه دمجمیر 4 تا 8 ایواره لهولا دومیز 2004 تکرن ولید روباری بخواه خلق گند روباریا یه دورا دیر که یه روش آوای کورستانیه روژا دوشمه دما لگل هوا نخواه لنافچه شرنخه یا با کل کورستان دچو کار راستی بومبه که چاندی دریا ویده هات ده انجام ده هات ترور کرن و شهید بو. لباجر حسکی روجاوای کردستان تقینک رودا ده انجام ده هجمارک بریندار کتن جدرن خوجهی جناب باجر حسکی روجاوای کردستان راگهاندن که ایرو چهارشنبه اتومبیلک بومبکری جور سوزوکی لنزیکی ریبندک پیاده لطاق غویران تقیا هر لگوری همان جدران اشکره کرنه که ده انجام و تقینه ده دو سیویل بریندار بون سرباری رودانا زیان مادی لجهه بویره ددم داویه ده تقین بریا اتومبیل و موتورن بومبکری لدورن دبن کنترل پیاده ده در روجاوای کردستان زیده بویه که ده انجام وان تقینان ده قربانی نوبر کشتی و بریندارن ده دکوون. لعفرین روجاوای کردستان ارتشا ترکیه گند برکا یه سر بنافچه ماباتا و بجیهشت و مالباتین کرد جارا کدن و گریان سر مال و ملکین خواه. پشتی درکتنا ارتشا ترکیه جگند برکا یه نافچه ماباتا یا عفرین روجاوای کردستان مالباتین کوجوی گندی دربدر بونه جارا کدن و گریان سر مال و ملکین خواه. جدرک تایبت نخواست ناوی وره اشکرک کرن جدزگاه آرکیرا راگهاند کجدما شهر عفرین و مالباتین کردین گند برکا جگند درکتنه و لگندین دردوره و ناوندا باجار عفرین بجیه ببون که او گند جالی ترکیه و ببو باراگه کلشکری. همان جدره تکسکر کو پشتی ارتشا ترکیه او گند بجیهشت مالباتین دربدر جارا کدن و گریان سر مال و ملکین خواه. جدره تایبت هروها آماجه بویه کیجی کر که هجمارا مالباتین گندین برکا 30 مالباتن جرجه گشتی 27 مالبات و گریانه و هینجی 3 مالبات مانه. لحرما عفرین روجاوای کردستان جدما شر که ده 21 چلیا سال 2018 دست پیکریه و ده 18 آدارا جهمان سال بداوی هاتیه جبرویه که به هزاران مالباتین کرد جگند و نافچین خواه درکتن و در بون و هجمارک زیده لدروی حرمه بجیه بون و لهمبرویه کیجی به هزاران جمالباتین عرب ده حرمه ده هاتن بجیه کرن. تفیویه کیجی هولین مالباتین کرد جوگارا سروار و جهین خواه هر دم بردوامه. لنافچه شیعه یا عفرین روجاوای کردستان فرمانده بناو محمد جاسم ابو عمشه جهولک کشتن رزگار بو. جدرین خوجهی جعفرین بلاف کرن که فرمانده چکدارین عمشات بریا درو جان جهولک کشتن لنافچه شیعه رزگار بو. همان جدران اشکره کرن که او پروسه وکو تصفیه نافبره همان چکداران ده ته جبر که گلک ناکوکی نافبره وان ده هنه هروها نافبوری آنکو ابو عمشه گلک ستم لچکدارین خواه و مالباتین وان کریه.
بریا 5 هیوان دما جوانکی کرد جه هرما کردستان قصدا مالباتا خوا ل روجاوای کردستان کربو جالی چکدارن پیده و هاتر رواندن و تانها چارا نویساوی ندیاره. پشتی نبونا درفتên kar biryar da vegere nav malbat û zarokên xwe li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê. Lêberî ku bigihê mal li ser destê çekdarên PYD hat girtin û berev cihekî nediyar vebirin. Jêdareke nêzik ji ciwanê revandî ku nexwest navê wî were eşkerekirin ji arkêra ragihand ku ciwanê bi navê Memduh Elî Hesen ji dayikbûyê bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê 32 salî xêzandar û bavê sê zarokana beriya 5 mehan ji herêma Kurdistanê berê xwe da Rojavayê Kurdistanê. Bi dema derbas bû yekser çekdarên PYD ew revandin û bêserûşon kirin. Jêderê serbar kir û got dema ku çekdarên PYD ew girtin peywendî bi birayê wî re kirin. Birayê wî yê ku leşkeriya neçar di nav PYD de dikir. û gotibûn ku Memduh li cem waya û wan ew girtiya. Lê piştî ku malbata Memduh serdana wan kirin, PYD girtina wî inkar û red kirin. 5 meha û kesûkarê Memduh Hesen berdewam li zanyariyekê ser çarenivîsa wî digerin û qista dam û dezgehên peywendîdar yên PYD dikin. Ku jaliyê xwe ve girtina wî red dikin û dibêjin ku ev kes ne li cem waya û tu zanyarî derbarê wî ew nizanin. Ji ber leşkeriya PYD rêjeyeke bilind ji ciwanên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê koçber bûne. Herwiha bi hezaran di şerên PYD li navçeyên derveyê Rojavayê Kurdistanê mîna Reqqa, Tabqa, Dêra Zorê û Minbicê şehîd bûne. Dencama berdewamiya proseya leşkerî ya rejima Esed li ser deverên Bakurê Sûriyê bi taybetî her du gundewarên Idlib û Hemeyê hejmarek kes bûne qurbanî. Çalakvanên di nava gundewarê Idlibê de ragihandin ku îro balafirên şerker yên rejima Esed gundê Mearşûrî li rojhilatê gundewarê Idlibê bi tundî armanc kir. Dencamê de neh welatiyên sivîl jiyana xwe ji destan û hejmarek din jî birîndar bûn ku ji aliyê tîma berevaniya sivîla Sûriyê ji bo nexweşxaneyan hatin veguastin. Heman çalakvanan dana xuya kirin ku hejmarek bajar û bajarokên din li gundewarê Idlibê û Hemeyê bi taybetî her yek ji bajar û bajarokên Ellatam Keverzîta, Elkemîn û derdora Morek û Cisr Şuğur û hin deverên din ji aliyê balafirên şer yên rejîm û Rûsyê ve hatin armanc kirin. Dencamê de hejmarek qurbanî navbera kuştî û birîndaran deketin serbarî rûdana ziyanên madî li heman deverê. Komisyona bilind ya karobarên penaberan ya ser netewên yekgirtî ve eşkere kir ku bi dehê hezaran ji penaberên Sûriyê yên li Urdinê dimînin vegeriyane Sûriyê. Leyla Karlîslî berdevka Komisyona bilind ya karobarên penaberan ragihand ku ji dema vekirina dergehê Cabir Nasîb yê hevsînûrî derdora 22,000 penaberên Sûriyê yên li Urdinê diriya dergehê re vegeriyane welatê xwe. Herwiha Karlîslî serbar kir ku ji wê hejmara giştî 16,000 Sûrî di sala 2019 de ji welatê Urdinê vegeriyane ser mal û milkên xwe li Sûriyê. Roja duşema Bûrî agerek bihêz li navendeke bazirganiyê li Şama paytexta Sûriyê ket û ziyanên madî û canî rûdan. Ji derên xwecihî yên Sûriyê ragihandin ku agir li burca bazirganiyê ya Şamê ket. Lê jêdereke taybet ji tîma berevaniya sivîl ketina ziyanên canî red kir. Herwiha heman jêderê eşkere kir ku bêhtir ji 100 welatî yên ku hatibûn dûrpêçkirin hatin rêzgarkirin û sedema wî agirî ji ber kuntakeke elektrîkî bû. Li kampa Dumîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê filmekê Kurdî jê derhînana Şewket Emîn hatin nemayişkirin. Çalakî ji aliyê rexistina Fransî ya bi navê Lîzîkigan du la Pê an ku ekranên aştî li meydana bi navê cihekî ji bo yariyan hate berêvebirin.
اینها بهتر جو بحثا فيلم ويكا عمل جوره بهتر بحثا فيلم كي بشتي بحثا فيلم كي عمل جوره يسد فيلم وان بيبينا بتشكي از شوکت امین کورکی ما در هنر فیلم کو افشول کمپا دومیس هاتی نشاندان جهک بویاریه یعنی کیکوف براستی بو من تجربه که خوش بیجاره یکمین از کمپ حاضر بم و شف فیلم هات نشاندان گلک زارو تایبت آماده بین نشاندان آوی فیلمی و بو من وکی تجربه که خوشی بید دوباره هم کمپا دومیز ببینیم و الفضا که هوسا وی فیلمی دوباره پشتی 10 سالش چکر ناوی جارکادی بید نشاندان سپاسیا شاشا آشتیت کم کو گروپک فرانسینه و گل زحمتت کشن کاک محمد کو افیلمه نشان دای و گل کمپو جهدی افیلمت نشان دان هنرمند باشور کردستان حسن شریف سترانک به ناو شیر برزان بلاف کریه و کلیپک آماده کریه. حسن شریف دستران خود بحثا خوراگری و برخودان فرمانده جوان یه پیشمرگه منصور برزانی دشره لهمبر دجمن ده دکه که منصور برزانی جی دنگی وی به هر دو شرین داعشی و حجد شعبی ده لحریم کردستان بلاف بو و بخواه انین شر بریوه دبر و رولک وی بهیز ده براوانی خاک کردستان ده بو. هنرمند حسن شریف خلق پارێزگا دهوکەیە و بخۆژی پێشمەرگە بوو و گەلک سترانên نیشتیمانی و نەتەوی یێنوی هەنە. بله تماشاوان هجاب وی آوهی هم گشتن داویا بلتن خواه دوباره سنوچه می بیراو بینن. بشار امین دبیجه که روشالات چم فرات لروشاوه کردستان ده راستی گوهارتن مزن وره. افسروک پید شاهوز حسن بانگا آواکرنا باوریه لحفیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه دکه. پشتی بجهشتنا ارتشا ترکیه جگوندکی عفرینی را پرانیا مالباتن وی گوندی و گریانا گونده خواه. وزارت براوانیا امریکا را گهاند که هیزن امریکی ویل سوریه بمینن. بمینن ده خیر و خوشیه ده.